салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Ҳами каролара чанд кас пурсидем ки ака кай мемонеш, ҳама каса лайкора монем бародаро. Охири нарх мемонемш 59000 сомон, дига савдо муомила намешава. Ака мега беҳуда ма рақам натам барои савдо муомилаш 59000 сомон ба хотири подписчикои автовосе. Ҳама каса лайкора монен. Солиш 2010, моториш 1.8, 4 та калпакш нав, калпак дора. балонои пачка задаги на ҳолати қафои мошин заводид кор кесен ам бампери қафош камтара кор дора. Бе бачаи хели нарх я опел хаҷибек мондесен. Ага астраҷи арзон. Ҳолат диска балонош абинем пачка калпак балонош. Сана салонш лата бежви чихолои гарени фасон каждаган, потолокш тоза. Мошин заводид кор кадесай. 4 резе электропакет, на ягон ошибка надора. 267000 коробка механик, монитори калон андроид, чихолош гарени фасон. Нархш 59000 сомон. номери акара мемонам поёни видеода. ҳатман занг бизанен, хитон бо хатиш гап занен бародаро. Дига савдо муомила намешавад. номери ака поёни видеода мешавад. дар описиони ҳатман занг бизанен бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. як тайна сидан мепурсен, сидани тоза мепурсен, сидани тозаи арзон мепурсен. ҳама каса лайкора монен. солиш 1992 нигоҳ кунен, мошина гарени хишру нигоҳ кардаган. 4 та калпак нав, балонош пачка. ҳолати мошина бинен. мошинча гарени тоза хишруай на ҳолати қафои мошин. моториш 1.6 ана утилизатсия дора, налоги мошин споридагие бародаро. расчётото набигирем. нархша 26000 сомон гуфтесан. бо савдо муомила мешавад. нигоҳ кунед, калпак балонош пачка. салонша тозагиша бинем бародаро. салонш лата бо чихол каждага, потолокш ягон ҷош хамбидаги нест, чихолои гарени фасон каждага. мошин бензини холиай 388000 пробег, коробка механик. нигоҳ кунем, бо лабаҳои антиблик заган, кабуча заган, гарени бад мошина хишрукагай. срочни акада пул дар кош дагай. нақша 26000 сомон гуфтесан. ҳатман занг бизанен. савдо муомилаи соз дора. мошина бинен заводид кор кардеса, ягон моториш на меларза, на ягон хел безеб кор кеса. мошин 100%. мошин дар ноҳияи восе қарор дорад. номерои акара поёни видеода мемонам. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунем бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel Astra солиш 2001, моториш 1.6 инжектор барои подписчикои автовосера гарени нархи арзон мемонемаш. нархш 52000 сомон бо савдо муомила мешавад бародаро. солиш 2001, мотор 1.6 инжектор, 10 мавҷа дора, утилизатсия пожизни дора. срочни акада пул дар кош дага, ба ҳамон хотир бояд буфушаш бародаро. фақат успед кунем. кадоми Astra инжектор кофта сабуд роӣ кунен ҳамин видеора. бия бигира бараш бародаро. ихели нарх. солиш 2001, мотор 1.6 инжектор, 52000 сомон дар кадом сайт ҳаст. 4 та дискои селекшнш мезанен. ина диска балонош пачкай на ҳолати салони мошин. потолокш сиёҳ, ягон ҷош даридаги кандагӣ надора. ина 2 трезе электропакет, пробегш 220000, кондиционер дора, обогрев сиден дора, коробка механик. ина бинен бародаро. номерои акара поёни видеода мемонам. нархша 52000 сомон гуфтесан. хитон занг бизанен, бо савдо муомила мешавад бародаро. номерои ака поёни видеода мешавад. ҳатман занг бизанен. кадоме ки Astra 1.6 инжектор гуфте сабуд, ина бародаро. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунен. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Opel Astra тоза мекуфтем бародаро. ина як та Opel Astra тоза барои подписчикои автовосе. нархи шабона мемонем бародаро. имрӯз фақат мошинора гарени арзон мондесем. фақат дастгириҳои шумо дар кора бародаро. ҳама каса лайкора монен. налогиш споридагия мошина. моториш 1.6 2.0, нархша 67000 сомон гуфтесан. бо камтараки дига савдо муомила мешавад. мошин мотори хитча 1.6 2.0 бародаро. ҳолати қафои мошина бинен. бора мега дидаги нестай. ина ҳолати диска балонош нав. ҳозир ҳолати салонша нишон метам. камтар торикай бародаро. ку гирён кунем ҷара. ина
бо чихолш партофтагиан дранш гарени тозак поликой накидка бензини холия бародаро ду трезаи пеш электропакет пробег 311000 консайнер дора коробка механик бензини холия лабоиш кантар трешина дора номерои акара поёни видео да мемонам занг бизанен бо хитон савдо муомила кунед нақша 67000 сомон гуфтесан беруна наручка кам кама кор дора мели чиай хай мегирен хитон мекунед номерои ака поёни видео да мешава ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунед салом алайкум бародаро подписчикои автовосе нархҳои шабона кам кам мошин кор дора Opel Astra FK Sedan солиш 1995 газ бензин ана ҳуҷҷатош як моҳи дигаа бародаро мошин бо электропакетай срочниякай срочнияка да пул дар кори дагай нархи шабона мемонем нархиш 18500 сомон бо савдо муомила мешава берунаш камтара кор дора бародаро тамом ҳолати қафои мошина бинен 4 калпаки нав ана балонош хай 50-60% дарунш камтар торикай бародаро чихол монда чихол партофтагиай ина ҳолати мошина бинен срочниякай бародаро срочнияка да пул дар корай ба он хотир дата электропакет газ бензин пробег 327000 задни камера дора монитор дора бача чид мефора да 18500 сомон бо савдо муомила мешава номеро акара поёни видео да мемонам ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунед нархҳои шабона имрӯз фақат дар сайт мошинои гарени реални нархҳо мондем бародаро лайкҳо рамонен подписатсияро фаромӯш накунед салом алайкум бародаро подписчикои автовосе ҳама каса лайкҳо рамонен Opel Astra F Sedan бародаро нарша реални арзон мемонем лабоиш антиблик кабучаи бародаро нигоҳ кунед мошин соли 1995 газ бензин ягон камбудӣ надора ина камтара ганҷаш хироҷдага нарша реални арзон мемонем соли 1995 газ бензин ана моториш 1.6 нархш бародаро 24500 сомон мо розӣ кардем камтараки дига савдо муомила мешавад 4 балони нав калпакош ҳолати балоноша бинед навай бародаро ҳолати салони мошин салонш боло дар люк чихол партофтагиам салонш латае бародаро на гази простой дора пробегш 300000 коробка механик лабоиша бинед кабучай гарени баъд мошина хушрӯ мегирад срочни дод ака да пул дар кор жагай ба он хотир бояд буфрӯшаш бародаро нархиш 24500 сомон мо розӣ кардем занг бизанен бо хитон камтараки дига савдо муомила мешавад номерои ака поёни видео да описание мешава ҳатман занг бизанем бародаро салом алайкум бародаро подписчикои автовосе барои ин мошин бояд ҳатман лайкҳо рамонем бе лайк нагзарен легендарни мошина гарени мошине ки бисёр ҳози харидиш кесан мемонем як рӯз да савдо мешава як рӯз да 5-6 соат да савдо мешава ира бо нақша гарени арзон мемонем бародаро ҳама каса лайкҳо рамонен нархиш 72000 сомон срочнияка да пул дар кори дагай занг бизанен бо хушрӯ арзон муомила мешава бародаро мошин дар ноҳияи восе қарор дора солиш 2007 корейка солона ҳуҷҷат дора бародаро утилизатсия пожизнӣ дора ҳолати мошина бинен беруна ягон кор надора баъд номерошам гарени баъд хушрӯай камера маҳқул боша номероша падарка мекунанд задни камера дора бародаро на ҳолати мошина бинен мошинча гарени тозаакай 4 диска балони нав ҳолати салони мошин 4 реза электропакет салонш лата сери бо чихолои фасонкаш дагия потолокшам тоза поликои эва полик партофтагиам 4 реза электропакет ина винкодиш корейский ду тарафа мултирул 270000 пробег ана монитори калон коробка автомат обогрев скаменка дора бародаро срочнияи мошин акада срочни пул дар кор дагай ба ҳамун хотир бародаро 72000 сомон бо савдо муомила мешава номеро ака поёни видео да мешава ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунед ина бародаро